وصحبه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح الإمام القسطلاني ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عن Sahal bin Sa'ad saking Sayyidina Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qal dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha ana utawi ingsun wa kafilul yatimi lan wong kang ngeramut utawa kang nanggung bocah yatim maknane nanggung ngeramut dirumat sampai dadi wong ngerti sampai dadi wong sing becik dadi wong apik duduk cuma sekedar nyantuni tapi ngerumat nanggung kebutuhane secara zahir batin ditanggung diramut fil jannati ing dalem swarga iku hakadha koyok mengkini maksudnya koyok mengkini waqalah lan dawuh sapa Kanjeng Nabi yakni isyarah sapa Kanjeng Nabi bi usbu'aihi kelawan driji lorone Kanjeng Nabi as-sabbabati ngene ku driji penuduh wal wusta lan driji tengah wa qala lan paring isyarah lan dawuh maknane bi maknal murad ngene iku isyarah wa qala lan dawuh tegese paring isyarah sapa Kanjeng Nabi bi usbu'aihi kelawan driji lorone Kanjeng Nabi as-sababati kang penutuh berarti grigi penunjuk wal wusta lan driji tengah driji napa jari tengah bada ibu jari, bada jari manis, bada jari kelingking, bada jari tengah neka. Saking cedeke wong sing nanggung lan ngerumat anak yatim niku besok di swarga koyok-koyok driji loro sing mboten mungkin kate dipisah, ndak iso kate didohno. Ana utawi ingsun wa kafilul yatimi lan wong kang ngramut nanggung ngene bocah yatim fil jannati ing dalem swarga iku hakadha kaya mengkene wa qala lan isyarah sapa Kanjeng Nabi bi maknal murad isyarah bi usbu'aihi kelawan driji lorone Kanjeng Nabi as-sababati tegese ngene ku driji penuduh jari telunjuk wal wusta lan driji tengah riwayat saking Sayyidina Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi aku ambek wong sing nanggung ngerumat anak yatim niku besok di swarga hakadha niki Kanjeng Nabi paring isyarah nanggeni as-sababah ngene ku jari penunjuk wal wusta jari tengah
saking semaan orang senanggung kanak yatim gua kuis warga nggak nikah. Saking semaan bi kanjeng Nabi. Dah remah semaan gerigi dua ni tak bisa. Sadar apa tak bisa tetap bolong. Niki kocak kafilul yatim orang senanggung kanak yatim. Benih santunan setahun sekalian benih. Mun santunan setahun sekalian ingki nyaman abantu meringankan ya, tapi mun kafil ni kepacet nangkung pun sepa sekolah epa ngaji mun parlo epa monduk epa ngerteh lebih-lebih sampai hafal Quran sampai jadi ulama sulaha atqiya ya, jadi orang-orang saleh, jadi orang-orang setakut dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah kuaku warga kafilul yatim ana wa kafilul yatim kahataini fil jannati hakadha. Kuaku orang sinangkung kana yatim ben sengkok semaan engak semaan kriki penunjuk ben kriki tengah ya, jadi cek sia-siaki mun sampean mampu sokor ongguan ngeromata cek beda udang di balik rempeh ya embun saya Yerus nanggung gelak ikhlas karena Gusti Allah. Kanjeng Nabi paling cinta dekat anak yatim, abul aitam, bapak anak yatim ni ke Kanjeng Nabi. Dekat anak yatim sengkok bapak beun ana abuk. Ketika budak anak kene lain amain bon sekancaan, aku jo bon sekancaan budak anak kene bi tibian. Mata norok main ben kaulah tandi bapak, kaulah kak dinto kanak yatim ya Rasulullah, kaulah tandi deren sesai tandi pakaian seanyar langsung ikintung bi Kanjeng Nabi ana abuk engkau bapak kakek. Makan Kanjeng Nabi andi sifat napa rahim bil yatim wal armalah. Kanjeng Nabi ini kan andi sifat belas dek kanak yatim ben orang-orang janda-janda si perlu santunin abul yatim. Ning akhir zaman bani kata engak lambek monreng lambek kula ki engak kanak yatim ni ka bacet kesongkan ongku mon bedereng sake minta coba anak yatim beda napa coba ki cobain angkin sobung piteun ponan bahkan nyaris tak kreken ponan kanak yatim nika. Ya paling setahun sekalian nika pun ekara pajeng jadi tontonan mesti napa terhormat karena di perasaan nika bede todus sesaungkuna tak tero pajeng sabe ekor sepase santuni pepolong panitia narik dana gelak pas beki ke compon masing-masing lebih terhormat. Adapun umpama onceng tapi tanpa mengusik ketenangan, tanpa mengganggu mana harga diri karena ya pada teromol dia tapi mau paceng orang pada ucap ongke pada meri nondur beningking der meroto dusuk sakingan dia bapak tak kira gelem nggak nikah ya karena pacek ketin ada karena yatim nikah kunjur neraja tapi neng situng banyak keterangan yang hadis-hadis Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dabun Kanjeng Nabi dalam riwayat selain man ala thalathatan min aitam kana kaman qama lailahu wa sama naharahu wa ghada wa raha syahiran sayfahu fi sabilillah. Sapana orang riwayat dari Imam Ibnu Majah sapana orang sing ngingonen ala ngingonen thalathatan kana telok dari yatim thalathatan min aitam telok dari kana yatim kana kaman qama lailahu maka orang ne ke catet enga orang se abojong semalam suntuk wasama naharahu ben apasah saare suntuk goncor bi Gusti Allah orang senangkung telok kana yatim ngengonen eromat
Ya, kaman qama lailahu wa shama naharahu, malam walaupun tedung catat padan ibadah malam, siang masih letak abasa catat padan orang abasa. Wa ghada wa raha syahiran sayfahu fi sabilillah, pagi sore syahiran aneka catat dening Gusti Allah padan orang aperang fi sabilillah. Wa kuntu ana ban sengkok can Kanjeng Nabi, wa huwa ban orang sinangkung kana yatim kelak fil jannati ikhwanan, pakai swarga atretanan sengkok jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bene atretanan bi kiai, bene atretanan bi ulama, bene atretanan bi aulia, atretanan bi ratona nabi, ratona otosan ben ratona para nabi Gusti Kanjeng Nabi pasera orang sinangkung telok kana yatim nika. Kuaku swarga atretanan sengkok orang jadi. Saking dari semaan bene karo semak ngak nikah ya getretan bi Kanjeng Nabi beneka ana wa huwa fil jannati ikhwanan, orang repuaku atretanan sengkok jadi yang getretan bi Gusti Kanjeng Nabi. Kama anna hataini, sebagaimana tretan dua beneka perkara dua, ukhtani tretan dua, wa alsaqa usbu'aihi as-sababah wal wusta, as-sababah wal wusta. Ebri saking dari semana tretanan sengko pada negeri ki dua ria as-sababah wal wusta, as-sababah al wusta, tanang saya penunjuk ben ibu jari tengah menika. Napa jenenge saking cinta Kanjeng Nabi dak anak yatim nika. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qabadha yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah al-battah." Barang siapa yang mengambil, merawat yatiman, satu anak yatim, min baini muslimin, di antara golongan umat Islam, ila ta'amihi, makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, tangkung ban sampian, ramut sareng panjenengan, maksud pergem kala, romat, kala romat, adkhalahu Allahul jannah al-battah, tangkung bi Kanjeng Nabi pasti masuk surga, pasti. Pemabuk ustaz tak ngurus lakon orang, hidayah dari Gusti Allah. Penjudi, penzina, orang kelakuan bejat, monki beles ke anak yatim, Kanjeng Nabi tak pernah lecek. Beda perbuatan semaraki Kanjeng Nabi ini ke ridho, beda kelakuan semaraki Kanjeng Nabi ini ke jember atena. Mon kana yatim tak bisa meles ke sambian. Meles apa dak sambian? Tak bisa meles. Semeles tanggung-tanggung Kanjeng Nabi semeles. Karena Kanjeng Nabi bapan kana yatim. Meri anak orang bapan saya terima kasih, bapan si meles, tapi mun kana yatim melesin apa? Tak bisa meles karena tandi reng tua. Asampet ke saya recet tandi reng tua. Maka mun beda orang senangkung kana yatim, semeles Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan compok paling bagus compok benih sementereng. Gus bagus compok benih gedung bertingkat mencakar langit. Khairu baitin, Gus bagus bungkoh dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah di antara umat Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yuhsanu ilaih, yang diperlakukan dengan sebaik mungkin. Wa syarru baitin, dan seburuk-buruk rumah fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Seburuk-buruk rumah di antara umat Islam bene bungkoh serejutah, bene bungkoh setada keramikah, baitun fihi yatimun yusa'u ilaih, bungkomon ede lema beda kanak yatim keng diperlakukan tidak dengan baik. Sia-siaki, diterlantarkan kanak yatim gelak, makanya adalah paling bercubaan compok. Gus bagus saya compok seeda lemah beda kanak yatim.
Tanggung nika. Orang sing ngurmatkan anak yatim, bahkan ibu si yatim nika. Tapi memperlakukan dengan sebaik mungkin. Romat ongku, telateni ongku kan. Baca rata-rata kan anak yatim ini beler. Tambung wa, nyoba lah kan. Nyoba. Ki karena pun lah coba nada sing romat nika. Coba nada sing ngalak nika. Da ibun nyoba ki kan anak yatim nika. Tapi ibun kelaban sabar, kelaban telaten. Ya. Sing ke nyaris orang bine sing romat kanak yatim nika para notot tenaga Kanjeng Nabi di bisa debu nika jering eswarga kak dinto Kanjeng Nabi ada bu ana awwaluman yuftahu lahu babul jannah. Sengkok adalah orang pertama kali saya buka ki labang swarga. Karena labang swarga haram masukin siapa kecuali kok masuk kada bentang umat. Awwalu man yuftahu lahu babul jannah. Pertama kali orang saya buka labang swarga sengkok jangan Kanjeng Nabi. Tapi ada kejadian aneh. Kejadian aneh illa anni ara imra'atan tubadiruni. Beda kejadian aneh engkau masuk ke surga beda orang paraknya lebih sengkok mau nyalep tak bisa nyalep keng lenyaris orang norok buntek ke sengkok semak ke sengkok yubadiruni orang bine tubadiruni nyaparaknya lebih sengkok jadi elah bang surga buka Kanjeng Nabi masuk beda orang paraknya lebih Kanjeng Nabi keng tak bisa nyalep keng paraknya lebih Kanjeng fa aku lu makan kok ngocak doreng bine jadi malaki andi amalan apa kaki mak bisa cepet kadiri nabang sengkok mak paraknya lebih sengkok ban Kanjeng Nabi waman anti ban siapa kakira andi amal apa ban siapa bola kakira toronan ningrat apanya mana darah biru siapa kaki mana anta waman anti malaki di amalan apa waman anti ban siapa kakirnya dari toronan siapa dari bangsa apa kakirnya apa dari dimma bendera dari dimma golongnya dari siapa taqulu maka jawab ana imra'atun qa'attu ala aitam ay ala aitamali kaulah orang bini sing romat kana yatim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaulah di anak yatim eromat sarang kaulah apa becek sarang kaulah apa bagus sarang badan kaulah sebung amalan pole kecuali kaulah qa'attu kaulah ngoromat kanak yatim kula tak ada kecuali kanak yatim ni kada kada kula tak ngobengin apa kecuali kanak yatim ni apa tak beri kada mun kake cocok iya mun kake tak cocok enjuk selalu sabuk ya ada kanak yatim ni nanti bi padahal namung peneka amalan ten kaulah para nyalep Kanjeng Nabi ring bini nikah amalan apa ngeromat kana yatim cek sia-siaki mun beda walaupun sampean tak bisa nanggung paling tidak meringankan beban kang kui orang se banyak kana yatim agela mun sampean napa nyaman benereng mampu nanggung karena cek nanggung nanti bi letak ro karuan ki nanggung anano reng umpamana tapi kalau ben kebeles ne panjenengan ya maka bagi Gusti Allah nikah ya Kanjeng Nabi senangkung bahkan Kanjeng Nabi asompa bagi ning are kiamat dan Kanjeng Nabi walladzi ba'atsani bil haqq demi Allah sing ngotos sengkok dan Kanjeng Nabi la yu'adzibullahu yaumal qiyamah man rahimal yatim demi Allah sengkok senangkung dan Kanjeng Nabi tak bakal esek sah pagi ning hari kiamat orang senangkung kana yatim iki katipun mana pacaran kaula ben panjenengan untuk ngerayu Kanjeng Nabi ini termasuk di antara ngerayu Kanjeng Nabi cinta ke anak yatim nika merayu Kanjeng Nabi bener kalaban banyak sholawat bener kalaban amal-amal selain beda amalan seringan sereme sangkun mungkin lemai ibu saare kanggo sampean kene atau mungkin lebih kene diri lemai ibu tapi benar tanggung beri
Karena sampean tojukna engkau benih karena apa engkau teroleh syafaat oleh pengakuan pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi. Romat ngusap cedak ke anak yatim dari Ustaz engki bedah hadis engki ngusap tok ya bener ngusap ya beda kencer nah mosok eka kenyang mun karo ngusap cedak oleh kenceran cuma orang saya harap anak yatim nih kebenekun karo ngusap bebeneh cuma kasih sayang karena orang ngosar nih bentuk kasih sayang orang Arab nih mun teku cedak seneng kok pokok cek tokol bengkong mun tokol bengkong ngamuk orang Arab nih engki masih bisa melek congkotake nih cedak saporan ya afwan cedak apa sini seneng orang apa sini kene ngungkul sampean kan ngamuk ngomong kot nyongkotake orang Arab biasa sini kan berarti sayang dia menjan sampean nih congkotake yo sar cedak aja seneng ini orang Arab sayang. Man masa ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillah kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dan dia tidak mengusap kecuali karena Allah, ikhlas karena Gusti Allah, karena bentuk nisr, kanat lahu fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanat, maka setiap helai rambut yang diusap olehnya akan menjadi kebaikan baginya. Yosap cedak ke anak yatim nih serah ya beri boleh cedak kenyang je mak menggaro yosap je mak kayaknya lumayan deh bang letak ngosap sekali seorang aja yang kok tak bisa beri nak ngosap pedok cedak ki lakun ke teman boleh cong kok ngosap cong ya kayak ngano akhir tak lewat kiri ya timara yang tak kok yosap nah oleh karena dinto bahaya sampian mampu abantu tapi tak bantu ini kebahaya Pak. Sampian bi terlebih sampai kelampih wong deeren sampai bau padahal beda anak yatim meneng kiri sereng pengkiri compon sampian tak ngereken ane kebiasaan nyebu pagi bentun Gusti Allah. Ketika Nabi Ya'qub alaihissalam Nabi Ya'qub nika mereka tak buta bi Gusti Allah tak ketengal bi Gusti Allah apa sebab ada dalam situng riwayat annallaha ta'ala qala li Ya'qub alaihi salam inna sababa dhahabi basarihi wan hina'i dhahrihi saungkuna apa semenimpa dengan Nabi Ya'qub merepat epa buta tengah epa tekok bi Gusti Allah epa bungkuk bi Gusti Allah wa fi'li ikhwati Yusuf dan potra-potra nah dok remah merekayasa untuk membunuh Nabi Yusuf anak kecintaan daripada Nabi Ya'qub sampai penjara sampai buang ke somor sampai tadi sepada akhirnya tadi rato elang peninggalan Nabi Ya'qub tangan epa bungkuk merepat epa buta tining Allah Subhanahu wa taala apa sebab ini kereme atahu yatimun miskinun shaimun jai'un bedek anak yatim miskin abasah lapar wa Nabi Ya'qub ni kata oning Pak benih tak meria benih Nabi Ya'qub wa qad dzabaha huwa wa ahluhu syatan fa akaluha wa lam yat'amuhu kemudian Nabi Ya'qub dan sekeluarga mereka menikmati hidangan makan besar menyembelih seekor embi beli bi Nabi Ya'qub doer makan besar ban putra-putrana ban keluargana fa akaluha pas ada walam yat'amuhu king tak beri deer dak situng yatim miskinun shaimun jai'un karena situng yatim lapar apa sah thumma a'lamahu Allahu annahu la yuhibba syai'an min khalqihi hubbahu lil yatama wal masakin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala aparing oning aparing mereksanin dekat Nabi Ya'qub bahwa tak sesuatu apapun selebih kecintai ban sengkok dabun Gusti Allah dari hamba-hambana melebihi hubbuhu lil yatama wal masakin
bentada perbuatan saya kelebur ben makhluk saya paling kecintaan di Gusti Allah cuma ning dua ning alam dunia ya dabun Gusti Allah pasera yatim fuqara masakin nomor dua orang yang miskin lebur Kanjeng Nabi ini kedua nih muntak kana yatim reng miskin muntak reng miskin kana yatim lebur Kanjeng Nabi ini kedua nih kak karena reng dua ini kecintaan Gusti Allah la yuhibba syai'an min khalqihi Allah Ta'ala tidak mencintai sesuatu apapun dari makhluknya mencakup sebarang peneka makhluk peneka hubbahu sebagaimana cintanya Allah lil yatama kepada anak yatim wal masakin dan orang miskin bareng pula Nabi Yakub nika oning eta gur dine Gusti Allah wa amarahu ayyasna'a ta'aman kemudian Allah memerintahkan dekat Nabi Yakub untuk memasak masakan wa yad'ul masakin suruh memanggil orang-orang miskin mondaya Bani Yakub masak boleh penyaman kanak yatim olok orang-orang miskin sekitar fa fa'ala maka masak Nabi Yakub memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala ya aneka adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun Nabi Yakub bebas neka bi Gusti Allah mah dadi orang biasa. Mungkin ning dunya enten, tapi ning akhirat neka peringatan ning dunya. Sampai buta, sampai bungkuk tangan. Sebab taoning cek bekana yatim selapar apasah miskin. Eta gur dine Gusti Allah takung tanggung buta, tekok tangan. Saking diri hebat karena yatim neka semaan cinta Allah Subhanahu wa taala deka kana yatim cerita aki mungkin gula sekut cerita neka tapi neka sebagai penutup beda orang lake munhamikina fil fasad orang neka siang malam lakonan kerosakan terus maksiat malam judi mabuk siang tedung bola la kulli hal pun kelakok neka fil fasad mateh ning situng daerah kela orang ngangkep se mate neka kotoran masyarakat penyakit masyarakat preman wis berbuat kerusakan melolo sampai akhirnya sebinek nika usaha nyari orang setokang mekol mayit setokang mandiin ben ngoromat mayit tak nemu aburu apa nika nyari minta tolong ada se napanya mana ada se gelem falam tajid imra'atuhu man yu'inuha ala hamli janazatihi ada se gelem mekol janazah ada se gelem ngoromat mayit likathrati fisqihi karena pun terkenal fasik orang semate nika wa tujafin nas orang pada tanda ada orang laki si ahli berbuat keonaran kerosakan ning antara ning kalangan masyarakat menika ya karena telah tak nemu saya minta tolong fastajarat hammalin yahmilunaha ilal musalla akhirnya pasti muru orang nyari orang buru beri pese angka aki mayit tetang laki ke beka musola mon tak nemu orang sebajeng aki sekarang pakai lebuang di mah tak sanggup wis sebinek pun tak sanggup keluarga tak sanggup fama shalla alaihi ahadun ada sebajeng aki situ ngelekah sejat bejeta orang pak ning dunya nika kulit sampean ning dise kulit sampean ki badareng bajeng aki menika sejat bejeta orang waneka ada semikol ada sing ngoromat aburu rele kita ada orang sentar bayang lagi nggak apa bejat kira-kira nih orang nggak nikah nih ya setokang meko lari monde itu pas ekobur bilir ya kubur tak ada segala mengalih mangkan caci baci kau orang do montapan soki ke dareng tandi ngaku semi kulang ngaku reseng soki reng se tandi kalau nyanyi banyak video congok rek semeko lagi reng soki ciong saya ngalih tak kira DPR saya ngalih
tak kira dukungan nero tak kira saya ngali saya mekol tak kira mustahil je pak tak kira ya paling dateng karo beri aku wamare lah merat dia engki siapa saya mekol ya ring semak bela tetangga saya tahlil sampai petong hari nah ya bela tetangga sampai sih majengaki tak kira ring Banyuwangi tak kira orang Jawa tak kira ring Surabaya ya kira sering semak jadi ya karena pun tak nemu sih majengaki na falam tajid imra'atuhu man yu'inuha pas tada fama shalla alaihi ahadun ada sih majengaki pun sama sekali fahamaluhu ila sahra liyadfanuhu wis ke bode tengah arah kuburi di salah cak bolong bi lain ada ring ndar tak nerema odik mati na baca ada ring nerema nika odik ada ring seneng mati ada orang seneng saking dari bejet nika wis 100% adalah ada sekali orang bejet nggak nika tapi aneh buang neng situng lembah neng situng daerah setada kehidupan sama sekali king beda orang atrakat neng situng gunung benika neng situng tempat nika beda jabalun fihi rajulun minaz zuhad beda orang sezuhud neng situng gunung semaan orang mayit saya buang nika semak bareng gunung neng dalam gunung nika di atas gunung nika beda orang az-zuhad beda orang se-azuhud beda orang se-soleh saya tak pernah rontoron dari gunung apoluan tahun mengasingkan diri dari kebisingan manusia tanda urusan dunia pun aneka orang se al-kubar neka orang se terkenal orang raja fanazala dzalika zahidu lis-salati alaih aneh puluhan tahun tak pernah turun dari gunung bedereng mati ini pas turun pak mejengakin ada seorang sefasek mejengakin ada mayit sebanyak tusan naria padahal orang ada gelem mejengaki sobung ring gelem mejengaki dari fasek dari cuban kalau aku nak sampai ada ring ende mekol muru tokang rua muru buru kapi semejengakin tak ada tapi mak turun orang sesoleh az-zahid mak toron empon borong pon coreng pajak la ulamaan orang sesoleh setak rontoron dari gunung pahmoro toron fantasyaral khabar fil Basrah neng kota Basrah nek rame pon viral toron kiai ruwa toron az-zahid ruwa toron orang setak rontoron dari gunung ruwa nyolaten ternyata fata'ajjabu min salatihi tuh mak mejengaki kiai aja mak mejengaki faqala lahum maka orang se beri atas gunung nika pada adebu deka orang-orang se tak gelem nyolaten dek penduduk deka masyarakat engkok rima lemah tedung ben amimpeh bedeswar senyoro kasengko anzil ilal maudhi'il fulan tara fihi janazata rajulin laisa ma'ha illa imra'atuh toron ben toron beda orang mati tandi beleh tandi tetangga tandi apa ada orang saya gelem nolongnya kecuali bini nato illa imro'atuhu tuli toron akhirnya pas bejengaki karena pun beda suara beda perintah untuk mejengaki orang saya tak gelem peneka bareng pun Maria bejeng duai orang tambah gawo pak ma istimewa telur oh iya karena pun lagi ini mojongaki kapi kederui ke ulama di area benereng ben seroben di area ulama rajer ya area terakat dari orang yang pasah malam abejeng se uzlah se tanda dek ka urusan manusia ya pas toron dia sabar ya orang pada gabok fata'ajjabu fastadda tabasara napa gawon gila ala zahid akhirnya pas orang se zuhud gila atanya yas'aluha an halihi atanya dek binina fa kaifa kanat siratuhu kira-kira di amalan apa lagi le sampian nika dek remma perjalanan odin nika faqalat kana kama sami'ta tulan nahar fil ma'khur mashghulan bi syurbil khamar iwan jenengan pola oneng tibi kiai
nika pon rame cet ada orang segelem menjengaki kula buru ya ada karo setokang mekol segelem buru mon lain tak ada sing menjengaki mon malam peneka dalam kebodohan mabuk ya fil makhur masghulan bisyurbil khamr ngenom khamr teler siang malam teler bon are nika teler tada boleh ponan lakon karo nika malolo faqala la wallahi inja tak kira. Coba sare boleh kebagusan laki na ben apa kira-kira ben sekira ben saya tak tahu tapi tahu keng ben ngakep remeh dari kelakuan laki na ben jira sopung kipon nikah tandi sama sekali min af'alil khair sobung atanya boleh unduri hal ya'rudu lahu syai' minal khair si periksa boleh teliti boleh polaki bede kelakuan bagus qalat la wallah sobung kiai sobung coba sare boleh illa annahu lari ya keistimewaan illa annahu kana yufiku kulla yaumin min sakrihi inda salati subuh fayubaddilu thiyabahu wa yatawaddau wa yusalli subha king laki kule ini kan masih mabuk abejeng ya mon para subuh mandi apa bersih pas asalenan kelampi fayufasalla subha pas abejeng sopu thumma ya'udu ila ma'khurihi marsene kamar bajang mabuk boleh yastaghil bi syurbihi ngenom walahwihi ajudi king coma wa kana la yakhlu baituhu min yatim compon tak pernah sepeh dari kana yatim si pemabuk nega tapi tetap abajang king compon tak pernah suwung, tak pernah kosong dari anak yatim compok penika. Yatimin situng yatim au yatimaini otabe dua kanak yatim pasti ibadah. Rajah nyare boleh kanak yatim, belik nyare boleh kanak yatim. Karena okorna gen yatim nika gen belik. Mari belik pun benih kanak yatim boleh. Tak pernah sepeh dari situng kanak yatim otabe kanak yatim du yufaddiluhu ala waladihi. Mesti maka ada putra yatim mereka pakala putra natibi mon merina kalampi kanak yatim soromele mon mare mele anan soromele mon meri ngakan cecen kanak yatim soromele diki mon mare cecen beki terus neka setiap kali enga wa kana yufiku fi athna isakrihi mon la enga sadar dari mabun fayabki nangis laki kaula pas matur ke Gusti Allah ilahi ayyu zawiyatin min zawaya jahannama turidu Gusti neraka ka ammah se masuk nadeun kaula se bakal iyon talakin se bakal iyon cepakin kaula sareng ajunan narema kaula Gusti laon cepaki laon talaki terserah panjenengan ponan kaula nangis ngak nikah dari cerita nikah begitu dahsyat tang hormat kana yatim si fasik barokan orang sesoleh tu sana esapora tine Gusti Allah karena itu akibat orang seesapora tu sana orang se dua akibat orang seesapora tu sana maka se dua aki juga esapora tu sana makanya orang sedeh ngunceng ulama ngunceng kiai ngunceng orang sesoleh ini keperluan nikah sopaje esolaten bi orang se bagus peneka maka mayite juga rok torone sapora tining Gusti Allah sapan orang dua akiban orang sepora maghfurun lah maka orang ini juga ne sapora bi Gusti Allah karena semajang aki apa orang sepora tu sana orang sepora tu sana majengaki orang sebanyak tu sana sepora ki ya pola na semajang aki ban satu aki orang sepora tu sana cetung perhitungan lemele ngalak situng bay ngunceng situng bay sekarang ngunceng asada kak berapa semiliar dia kan kui reng tona perhitungan engki male reng sepone ka oleh dua na orang sesoleh jadi penting perhati-hati kana yatim mon bede neng kir-pengkir jompon sambian saya tak mampu saya mutuaki bantuan maleringan bebannya walaupun tak nanggung 100% mungkin berapa persen ya neka
raja kenjana ben nyeba paki Nabi Yakub eta gur ti Gusti Allah. Eta gur kalaban epa buta epa tekok tengana. Sebab tak ngerekan ka anak yatim padahal tak sengaja. Sebab tak oning. Apa boleh pun panjenengan dengan sengaja ben oning cek menika sakit teh bantu, lapar teh beri ngakan ya tambah sarah. Termuka teh ilmu semanfaat ya. Termuka bisa ngelakoni tekane sekone sing kekon panjenengan bisa merayu, bisa ngalaat Gusti Kanjeng Nabi dengan cara cinta ke anak yatim, ben cinta ada orang miskin. Nika tuana Kanjeng Nabi nika mun sampean beungal tuana nikah tak apa-apa mun kula tak beungal. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, Pak Odi miskin, pamate miskin, pagi polong ning akhirat kelaban orang miskin. Kitu tuane kempian malejen miskin pian. Malejen talkah karena orang miskin nika kuaku bi Gusti Allah beri kewenangan, beri napa keleluasaan pagi neng hari kiamat mun samangken orang fakir saya nyari keliling nyari kebelesan nyari belesa orang beneka nya. Nah, dalam situng hadis Rasulullah SAW berdabu akthiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu indahumul ayadi fa inna lahum daulah. Dalam kitab Ihya Al-Ghazali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdabu perbanyaklah kamu sekalian untuk mengetahui atau mengenali orang-orang yang miskin, fuqara serta bantu mereka. Wattakhadhu indahumul ayadi dan bantu mereka karena mereka adalah kelompok yang memiliki kekuasaan. Fa innalahum daulatan. Kuakku nika bekal andi kekuasaan. Ya Rasulullah, wa ma daulatuhum? Qalu para sahabat matur, "Panapa kekuasaan mereka?" Idza kana yaumul qiyamah, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu, "Idza kana yaumul qiyamah qila lahum unzuru faman at'amukum." Orang-orang miskin, jajal sareh sapa selama nengon odik ning atas dunya resa bantu kakeh. Sabri ngakan kabeun, sa bantu da kabeun, meri pertolongan, meri kakanan. Hanya kisratan, hanya sepotong roti, hanya sekedar ngakan, au saqakum syurbatan atau toman meri kake nginum, au kasakum thauban atau meri kake kelampi, fakhudhu biyadihi thumma mdu bihi lal jannah. Angkes orang jadi dari neraka ke bagas surga. Kuaku ning akhirat. Segi-sokiro nyari orang miskin, Pak. Kanang kok sak bantu beun ya. Anjo kake PAP mekol beres ruah. Entar kebencana mekol beres keng PAP keng ngalaate kake. Tak ada yeji mau nasilin kake bengis kake sadis kake. Mata adeun kakajun yang hutan ro kake. Akhirnya penambang liar ya mada sengeruk alam ro kake setada benyan pa apa ro. Kake dia ada kenyang ah. Enja kan kok enja bene kake. Bene pesena kake aja. Oh, beri kekuasaan di Gusti Allah. Siapa sabri kalam piban bila netunya. Siapa semberi ngakan kakek, walaupun sepereng. Semberi ngenom walaupun segelas. Beri kalampi walaupun sepotong kalampi. Dabun Gusti Allah. Fakhudhu biyadihi. Kala di tanangah. Angkes dari neraka. Thumamdu bihi lal jannah. Kiring ke surga. Allah. Ya mon setia ada regen nereng tadi. Pak tolak melolo. Matamu ya sendemi. Waduh ruwet. Hah? Tapi kuaku ning akhirat orang miskin, fuqara nih kan, bakalan di kekuasaan, bendeluasaan, beri kewenangan di Gusti Allah ben kebebasan. Siapa saya tolong ah? Tolong. Sare, orang situ nolong kaki ning atas dunia. Cak alergi kering miskin, cak sampai tak bantu dengan anak yatim dua ria. Orang sep makhluk saya kecintain dengan Gusti Allah. Yang kipeneka kana yatim ben orang saya miskin. Kuaku ning akhirat, beri tempat sete beri tempat de orang kecuali orang-orang yang semiskin sebakal lempatan. Cak minta miskin biar tak kuat. Cak minta miskin karena orang miskin rata-rata ini kan nyak benyan ya kufur nikmat, tak bejeng, tak jumatan, tak apa. Orang yang saya lakon itu. Kadal fakru ayyakuna kufron bener. Orang kefakir kadang-kadang ngebe ke kafiran.
polan kebetulan tel tak Jumatan bong goreng tandi ya mon kakek mata apa sebong goreng tandi engko kebetulan tel tandin nah, makanya cek minta miskin mon tak mampu sampean minta cokop cek minta soki minta cokop kebe haji cokop kebe umroh cokop abine boleh cokop cokop nikah jadi mon minta cokop insyaallah mendeng kapi nikah cek minta soki belum tahu cokop iri lah bukti na soki king tak cokop saya tak ekakan kapi denyang ya denyangnya ada penyan apa dalam kenyang roh dah nyaman denyang ya jadi saya alergi kering miskin mon katamu yang di tretan aduh mon soki kapi yakko tak bawa kau cak ubau tit siapa bisa datang pisan waduh bisa datang orang bisa datang pisan yakko apa urusan sih ada hubungan apa bisa datang pisan tong kelekan jangan datang kanca ki ubau bingko coba apa bikake anu kanca datang kanca mosok kanca datang kanca jadi bener soki apa mon tak soki mon tadi apa cek kenya pejeng bejeng na talem engki candreng kona bilan padi mon kepak te tengke mano iku padi mon kepak te tengke mano artinya mano rentar de seras meras melolo kicek dadi ngak neka mon tak meras te yentar mon karo laas buah ngeyober aja ki cek dadi ngak neka mon padi kepak te tengke mano aja entare tekabon setahun sekalian umpama tak bisa entar cek dadi alasan mereka miskin mereka tandin mungkin karena sibuk mungkin karena tak kobrol tak ada bektobon alasan-alasan selain taib nanti mau kita ilmu manfaat amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله عليه وسلم محمد الحمد الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الكافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم كتب الرباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وخطر ثم قطب الشتوى البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زن الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي المقدم ثاني عبد الرحمن السقا وولاد مرمضار وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جيدا حبيب العلام محمد بن علوي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن دار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شيخ بوتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقاب والحبيب علوي بن سقاب كبوناغون والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالم صحامي تنقول والحبيب عبد الله بن هادي الهدار والحبيب محمد الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام بنونغان ووصول منفورهم ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي هجي عبد الحليم ثم إلى روحي كي هجي عبد الحليم جاسم ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته ثم إلى روحي كي هجي معروف عارف وأصول منفرم ثم إلى روحي صاحب الحول كي إكرام كرني وزوجته وابنه صلحة وأصولهما وفرهما ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة ونتغشم برحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا ويسهل مطلوبنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويمن علينا بكامل محبته ومحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر وأهل العصيان وعلى من أسلافنا الصالحون وعلى من أسلافنا الصالحون من هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.